Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Aris, adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adaanak iti best friend iso ni Tina. Nasinged agayem ko ni Tina sipud pay idi high school kami. Tunggal da pagbakasyunan da sa nga pamilya, kanayon dak nga itugot. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Aris dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, anya nga ti planom Aris? Sumurot ka di ijay laon yun inton bigat? Okay lang ka di kadagiti naganag mo, sumurotag? Si Kapay? Ay, no kasta nga Rod, sumurotag best. Alas 7 iti agsapa nga agrobot tayo Di ka manan agpuyat, tapno saan ka amala daw. Oh, yes! Dua nga aldaw tayo ijay, isoan na yun am ti alam akawas mo, best. Okay, copy. No kayat ni manang Daisy ti sumurot, di isurot mo. Ha? Dayjay pa lang matikon na? Ay, busy dayjay tao. Sa dinumanan ti papanam, Aris. Mapan kami ijilaon yon, nanang. Anya ti aramidan nyo ijay. Anya pa'y kuma? Ag-swimming kami, Asino manan ti kadwam amapan. Ay, naon ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak, nanang. Takadwa ni Tina. Amangan mat no ulbudan naklaan. Ha? At lalaki gayam ti kadwam amapan. Ni nanang met, pudno timbagak. Ni Tina, best friend ko ti kadwak. Ano kayat mo? Mabalimot niya awagak pa ni Tina, tapno da kayo tagsarita. Adakon, best. Ay, naibaglangin tayo may ka, Tina, best. Sa dinutaya ni Antilita, siya kundi makisarita kan kuana. Ay, nanang! Oh my God! Adan ni Tina! Ay, kumusta ka, Auntie? Nabalasang ka. Nasaya at mat, Auntie. Mabalin ka di apalubusan nyo ni Aris sa sumurot kada kami ijilaon yun? Lukasta. Pudnaw, ti bagbaga ni Aris. Wan, Auntie, siyak ti nang imbitar kan kuana. Awan ti pagdanagan nyo, ta siyak ti makaam mo iti anak yo. Oh! Kung nagtumat ngamin kada kayo, nanang, saan ang agululbon? Sige, palubusak ni Aris. Ngampang nga asim tadi ka manan agar aramid iti kalukwan ijay. Diyak kayat nga damanan iyawid munto alalaki dito'y balay. Di kay agdanag, Auntie. Bautak to'y best friend ko, no agaramid pailaang iti kalukwan. Best, agyaman na kang ka. Ha? Agyaman na ka, takinasaritam ni nanang ko. Ay na, no saan kang imay? Ang mga nudi nagpinalubusan. Awan anyaman na dayjay, best. O ala, muto'y tagamit mo, tatulungan kan amang bagkat. Ay saanen, kabailakmat. Sigurado ka. Wen, sigurado ak best. Napigsa ka bagla. Sika talaga. Maalarod, mapantan. Ang mga no agrobuatan tilugan, katawa ton ti pagluganan ta. Oh, kumusta nga, bes? Nag-enjoy ka kadimot lang ang nag-swimming? Ay, katuwan siyak pa iti ko na, bes. Awan ka di trabahom inton bigat? Ha? Ay, adda aldaw ti duty kita. Ay, sayang. Ha? Apay ko ma? Mapantayo ko magbuya iti sini. Sana bali taal daw mo ti schedule ti trabaho kita. Mabaling ko ti sumurot. Ay, nasaya at nga rod no kasta, bes. Gumata nga rodon iti talo at tiket. No kasta? Agda pa'y sa bali akadwata? Wan, ni Rocky. Ha? Rocky? Si Kaket Dimat. Ti boyfriend ko Uy, si ka dagayam nobyom. Apay ati may magbaga kanyak ngay? Iso nga rod nga ibagbagakon kan ka. Pasensya ka no naladaw kami ti best friend ko, Rocky. Okay lang kanyak, Tina.
Ay, gayam. Iyam amukan ka ni Aris, best friend ko. Hi, Rocky. Nice meeting you. Kastakmat kan ka, Aris. Mabit lang Sakbay nga umunag tayo, adapay papanak. Tapno saan tayo ang maistorbo iti panagbuya tayo iti inton madamdama. Sige lang, Tinay. Sige lang, bes. Orayan ka dito eh. Da kayo awan ka din tigatangan nyo. Ha? Awanan. Uray siyak. Urayan da kalatan. Agawaam. Si kagam ti best friend ti Nobya, akanayon ng istoryahan kanya. Buen, Rocky. Nabayag kayo ka din ngagpagayam kini Tina? Idi pa'y high school. Isumot lagayam. Apay ang saludsod mo, Rocky. Kahit ko lang mamuan. Oy, pasensya kayo na. Nabayaganak mo tan. Okay lang, Tina. O sige, umunag tayo nga rudan. Uy, kas laging gaita. Kat makilkilig kalata, Aris. Ay na, no si kalang tinakakita iti nobyo ni Tina. Ang mga numat nag-adagos tiriknam kinkwana. Ay, nag-sweet si ka. Oy, si ka Di mo ibaga, crush mo, tinobyo, ti best friend mo. Kaslakas jayin Damo pala nakita kat. Ay na! Oy! Agtal na ka man, si ka. Ta mga nuday tapay, ti pagadadaelan, tinasaya at alinangan nyo. Basong lamat lang, Apay nga minganyam amuna kanyak tinobyo na. Sa maysa, saan kumot nga rod na malapdan tirik na nga gayat itinobyo na. Ket, mabalin mataliklikam. Noramidag day ta. Ad-adda masakitanak, Francis. Hoy! Jack amukan ka, Aris. Aris, itaypay lang nga umanisam ka dita Anya tigit kita amit ti cellphone mo. Ay, ako manang. Awan. Muti man ta cellphone mo, takitaak. Anya? Ay, sana mabalin, manang. Ay, adda ilimlimad mo kanyak-anya. Amangan mat, no addan nobyom. Awan pa'y nobyok, manang. Si kamat. Apay nga rod, defensive ka. Ay na, manang. Aging gaita, single aglata. Mamati ka di kanyak. Single ka. Ngam amok. Adda crush mo. Hoy, baklos. Ay na yung paglangin ta naalak ti number ni Rocky. Talaga ka mat anya, Aris. Sa nabali, tasaan da pa'y mat nagkalay sa kinitina. No kasta? Panggap mo nga agawon ti nobyo ti best friend mo? Anyang iti amom. Ang mga no agayat mat ni Rocky kanya. Ay na, Aris. Saan anasaya at tikasta apang panunutam? Kitam tiladawan ni Rocky. Francis. Kitamon ay na, ore sino mat may labit tikasta nga itsura na. Wow! Nagwapong agpaiso. Agbagay dakin ni Tina. Tanapintas mo't ni Tina a best friend mo, Aris. Ouch! Nagsagit matan, friend. Kat, pudno matimbagak. Di na kami maawatan, Francis. Hoy, sikat isaan na makaawat, Aris. Nobyo to'y best friend mo dayta. Iswasan na saya at nga agawam. Pustanta, Francis. Ag-reply ni Rocky, iti-text ko kenkwana. No kasta? Naibagagmat ken ka, nga dati number nan kanyak. Inalak ti cellphone number na kinitina. Ay na, Aris. Amang ano pa kaisagmakam day tangar aramidam. Aday ta? Ay! Sigurado nga isunday ta nag-reply, Francis.
Francis! Hoy! Anya nga ta, no ibagak kin ni Tina day tangar aramidem, Aris. Ha? Hoy, day tati di mo aramidan, friend. Saan ka kadi ama konsensya itikas tangar aramidem? Hoy, agayatak laeng, Francis. Day tati tandaanam. Asinaw, di kinasaritam iti cellphone mo, Aris. Ha? Ay, kwa, nanang. Agpudno ka man kanyak. Ti ka relasyon mo ka di da ichay. Kwa, crush ko laeng, nanang. Saan pa mo ta nagdaton kanyak? Sakbay asong batam. Among pa'y mat kada kami kinimanang mo, Daisy, ah. Ha? Sige, adan to. Siguraduam lang, Aris. Yes, nanang. Sigurado dayta. Pasensyakan, no pinaumay ka dito'y park, Aris. Kasapulak namin di kasarsarita. Ha? Anya ngamin tinapasamak, Tina, Bes? Sana na-replyan ni Rocky dagiti text ko kankwana. Ha? Oray dagiti awag ko. Di na mo susungbatan, Bes. Anda ka di saan nyo ang nagkinaawatan, Bes? Awan mo ti amok. Amkak nga mga noadan sa bali. Ngamin, oray agkadwa kami kat agsil-cellphone latta. Ha? Nagkasang mo tinday ta, Bes? Diyago na muna niya ti aramidag, Aris. Sa dino ti papanam, bakla? Diyak ko maibagakin ka. Ngamtangan nagsaludsud ka. Sige, ibagaglatan, baklos. At the date mi kiniraki. Anya? Hoy! Anya ka matan, Aris? Maaramid mo pa ilaang ti makisinarag iti nobyo ti best friend mo? Amo mati kasasaad ti best friend mo? Ay na, Francis, friend. Napintas ni Tina, best friend ko. Ado pa'y tagkurso natakin ko na. O, siya nga bakla, ha? Maminsan lang nga mapasamag ti kastoy kanyak, Francis? Uy, uray no masaksakitan ti best friend mo, kasta ka di? Di nansapay matam mo, asika ti katetext ti nobyo na. Mamwanan to, ngamsan pa'y nga ita. Ay na, Aris. No naaramid ni Rocky tinangisukat kiniti na anobya na. Uy, dumtang tumat ti aldaw nga isukat na ka. Ha? Huy! Sumanao ka? Uso daytan? Di mo dadailan ti aldaw ko, ha, Francis? Agrubwata kon! Agyaman ak tayo manugot ka makisinara kanyak, Aris. Kumusta ka, Rocky? Nasaya takmat, sika ngay. Nasaya atak mo, Rocky. Anya nga minan, ti ko naman pagsaritaan ta. Panagkunak ka. Awanan kayo itibaing, Aris. Ha? Rocky! Tina! Ulag ka, Aris! Um, Imbilang ka akas na kabsat ko. Ngam kastoy ket din tinaramid mo kanyak. Bes! Pakawanin na ko, ma. Ay, diyan kami nalabdan tirik na. Di nakawagan iti bes. Taawan best friend ko akas kan ka nga ulag. Ha? saan ko maan ni Aris ti pabasulam, Tina? Adamat lang ang basol ko. May sakamat! Iti kinaado ti mabalin na pangisukatam kanyak. Ti best friend ko pa ilaan. Tina, pakawanin na kami, kuma. Di kayong tupulos mapakawan iti kastoy ngay naramid yung kanyak. Aris, apay apo managna ka. Ada ka di parikot mo? Manang, kaguran akong ti best friend ko. Anya? Ay, diyan ko na mo teramidag, manang. Ay, diyan kaya ta matatagal ti relasyon mi ti best friend ko. Anya nga mi tinangrugyan ti diyo pagkinkin na awatan, aya. Kwa, inagaw ko ti nobyo na. Anya? Oh, please, manang, tulungan na ko, ma. Ay, nadagsan matgayam tinaaramidam abidot iti gayam mo. No siyak ti adda iti biyang ni Tina a best friend mo.
talaga aguraan ka. Ha? Manang, anya ngay taramidag. Ay, naading ko. I want ti best friend mo. Ipanagnak mo apag bababawyam tinaaramid mo. Kan kang runaan iti amin. Put them ti relasyon nyo iti nobyo na. Anya pa lang aramidom dito'y balay, Aris. Bes, nagwinlaswas kami kini Rocky. Naamiris ko. Anapatpatag ka, gayam ko. Amo ka nasakitan ka. Ngam, sapay la ko tamapakawan na. Pinanunot mo kumadayta. Sakbay at tinutupam ti boyfriend ko. Bes. Di nakarakupan. Pumanaw ka. Kat di ka nagpakpakita kanyak. Kagurgura ka unay, Aris. Please, Bes. Pagbabawi akong tinaramid ko. Pumanaw ka na. Tagburburot ti darak tunggal makitkitak tarupam. Awan nagdumaan nyo iti dayjay araki. Pagpada kayo at traidor! Manipod idi, imblak kon ti number ni Rocky. Katunggal sumarongkarak iti balay datina, agkakasakit dagiti balikas na kanyak. Saan ko ang mababalaw, taamok ang nadagsan ti basol ko kenkuana. Alakastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aris. Agyamanak pagayam Aris, iti daytoy apakasaritaam. Natural nga agkakasakit a balikas ti isawang kan kaniti na a best friend mo, gapo ta napasaktam unay. Sapay la kuma, tadumteng to ti aldaw, a mapakawan na ka ti best friend mo, ket agsubli ti sigod a kinasingid yo. Saan kalata maumang agkid daw iti pamakawan ken kuana? Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Aris, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.